wa bona ene ne ka tla ka le mohanthong banna ba bantši ba na le iputsisa gore mara why di relationships tsa bona di sa bereke ko botse re le baka keng braya gantši re data banyana ba e leng gore bomma bona ba go betse meaning bomma bona ba na le enga tsa bo pape bana ore tsa di ex boyfriend tsa bone bjano mmatswalo tlo ntsha enga eo mo dimanto o jola le ngwanyana ka spirit sa mmae wa ya na se ya wena o ipotse go jola le ngwanyana ka ntse jola le mmae o jola le spirit sa mmae ngwana ntwe le ngwa irang o irisa ke mmae o utlwisisa ya so ke ntwe ke leng ka le moa ka ngwanyana o utlwisisa because a ke tlhalwana gore bana okay re boelane ka nyala mara tšiki la tlhalana ebile ga o nyake le bo malome tshwantse ba yo tlhalwana gore go iragalang bra yaka ne ke ntse 26,000 rand o utlwisisa a ke ha now she was cheap anyway because she